Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen. Dolamara Lokimon Aduan Pielong, Indeng Krihini Kichok, Hirjume Kecho Hangani, Katalon. Lakhain Koratro, Duarbagori MEC constituency Kapalo, Lakhahini, Dolamara Angkang, Bapuram Tokbi, Arong, Anparta, Guru Kengri, Lokimon Aduan Pielong, Pini, Indeng Krihini Kichok, Hirjume Kecho Hangani, Katalona Jaimek, Miss Sempen, Kipichu. Hirjume Kecho Hangani, Kithegang Tir. Ke paman pon long lok laki lokhimon anim mate dhorom ke peklang abang phukuru sar lokhoning ti hensek kedam tang surhinira kreplianing kan wosik ti phai inkoira pliani mate piniarni alangsi bangso per thepen titibin arni apotsi piniarni ke lokhimon dhoroma phanki kroyarat anke arni kang thirani ke the pamansi anutena bang phutin klimso marpen chenglok risoi jang sarpimar sarmar Sarpi Sarpuatum, Anpartame, Guru Kengri Kurusar, Lokhoning Tihense, Kisanga Buhalongan, Nang Palisi, Hirjume, Nang Chohang Rintilo. Lapen Guru Kengri, Nangapale Dun Tekteatum Anke, Amena Mena Adawana Longsi, Chitalon Pon Replo. Dolamara Guru Kengri along Kipiman Pon, Hirjume Kachohangani Catalona Jai make a tengpen adap, or Biketom, a porhood Guru Poatum An, Kang Termitek. Arnam, Lokhimon along Hirjume, Hangpon, Lapen, that a pit a banke, or pipely, Ra chiting, Kachatongara do unpen, Jir poan, Lokhimon namapan, Roarcho, Pidopo. Lapen data pit, Malom so porhood Kachitongara pan an, Maisu, Pidosi, Lokhimon sang halo, Abarim Sarpu, Joy singing tipen, Pini Hirjume Kachuhang, Arni alamte, Jaipon, Lapen. Mai do bomahut lunsi pi basa piterang pi pena jokka chetongara tumaphan lokhimonana alunjir parju ponsi mayari pidopon lapen mai judera phet kachetongara an alain palain ponsi kurusara heman alon pen palesi kurusar lokhoning ti hensek kabuha longpen anutin stame hirjume chu hang pondetlo puthot hirjume chu hang pondeta phet guru modamingti hensek Ahin pen ke pathe kachitong arada tumphan an choran isan pachoponsi pinia jaimik mesen interior pen pechunpo news text report Karbi Anglong news Karbi Anglong arlo duplicate PRC alo kiklang popena jok Karbi lo Charlie Asong pen district commissioner ariding pinpura lo ke pajoda West Karbi Anglong arlo jasmet PRC alo ke ong dung alo duplicate PRC alo pinang apai ke klang du pupena jok Karbi Student Association Hamren Regional Committee Mai Phuchun Bang Pencheng Lok Arisang Ho Tumpen West Karbi Anglong District Commissioner Arideng ke tok jir pin puralo ke pajoda bang solong jasmet lapusona sai langno nang ke klang along abangki khangwek nang ji anparta madule duplicate PRC alo chipalong lapen halaki pidun mateka salam pia banga phansa tame jongsi kachinilo lepute so takpen insai bek nang chipusi Karbi Student Association pen ajok ke hang pedopo news text report Karbi Anglong news Nilatom Karbilo Charlie Asong Hamren Regional Committee pendak District Commissioner Rasai Hem Rang sini tu memorandum isipilo. Jasanet pet nilu tu memorandum kipinang kok athepi abangalalo. Jeli tu West Karbilo tu 6 schedule area long stami mena kachari aron long lok pen dokok pen afisi tami ladak PRC mate permanent resident certificate bang dak duplicate kaulai ditum theklong piglo. Kedam taga nipan name theklong piglo sa pining aningka nam bang ke abisi pikason sini tum theklong lo. Just met PRC ben dak kai apply mate PRC alang tum ka ulaya bangke angtan pen ke bang je aron re pen ladak nake dun je PRC ke lo iman eligible kalipin tum stame sakuria men pen lapen kapre awar sai ka chu NG pen ladak aron re pen lo bonai si ladak alang tum PRC chepalong lo la so pen joksi non maloma bangke arlo pen nili tum birta long lo je dak ki ong dung dak pharo hini sose ladak duplicate PRC bangke le tum thek molong lo la sinile tum pini so dak pen dak disi sar phan tuning rilo je la bangso duplicate mate fraud documents pen PRC ka bonaya long investigation kuri pamenang ji la pela dak fraud
kakuri pen ladak PRC kelong tang anstame immediate pen hala bang so bang hu piniat jat a position long le donot sakuri kapre long le donot la pen kapre ka position long le donot la illegal pen si made fraud documents pen si ladak PRC kaulai pulotang te alang tumpan sodak pen action enangji pusi nile tum chuning rilo cancel back nangji la pen action enangji la pen thua bang ke la bang so fraud ka documents pen PRC ki pialong Circle office chokomar tumlo circle office authorities atumo ladak DC office long kam ka choklem tumo lapen badu sitame alang litum pan jong siladak involvement kachinilo polotang te sarkar pen mate authorities atum pen sodak pen action enangji pusin tum jong ponlo lapen thu bang ke labang so PRC kelong ke joy ke kali ahok pet langdam pulotang testa koson pen lone ladak aronri pen atum na kelong lok abang ke labang ke litu mang khudam meme lasi labang so PRC aput hak mesen strict protocol sa bang immediate dak authorities atum pen bonai nangji pusin litum jongpon lo nilitum karbilo charlie song pen nilitum pachining tung je PRC kelong ji aphan aron atang thipik just semet pet dak recommendation from local headman wrong asar pen sitame isi recommendation nangji mate elected atum pen tame isi recommendation nangji lachot kalisi ladak revenue circle pen sitame adim aklong je dak permanent resident kalima kalang ma verification kuri nangji la sona teng langdam puloteng ladak indigenous kali rakido barim tum kali pute koson pen si ladak bangke PRC kelong lokma labang elitum arjume me ladak bangke thek daklo je komadne jongjong ale kacho en pensi ladak bangke piniar ni lapuson PRC isu bom lo pu bangke litum pen bangke thek daklo la pen jong daklo lasi puthot chuning ritual labang so media hin pen labang so PRC along je bagjok apudang me dak kelengkari le donot kecho panglim le donot illegal fraud pen le donot lal tuma sodak pen action NC ang thek cepak lang nai pusin tum karbilo charlie song pen pini ladak jongpon lo PRC chot kali pini circle office along isi pen isi ladak nil tum ke jong dunjia sondo ladak land pata sitame pini non tribal satum si adon tin thak thak pini khiruni penceklok kapre kadim penceklok pata chiot cry la hayalong ke ladak ke konatni ke jok che la bangke nil tum pen thek kontak lo nasik badu bang punon lapuson Karbi Anglong mate Karbi Anglong autonomous council land right aron la pen kapre la hai PRC penceklok kapre aron kar kandum pen sitame Karbi lo charlie song benjong sinang chini danglo pulotang ten tum nang litum aphan ajat pen akang sai samil tum nang pibaki busela so media hin pen tum sodak pen pachini lo Pangti kro arong along ki claim pon boma sai JJM scheme akam patang pon pedat lakhain ko raponi lipe misi constituency ke parlo chokiala pangti kro arong along ke claim pon boma sai JJM scheme atheke jal jivan mission asai non puon ta patang pon pedat si arot hing kramamat bipon kokwer kedam tang ningkan hini aprang alom pen bangso scheme ke claim pangcheng pon si rot cement sangti along tame paklo pondo lapen bangso dimalong hiliki hot tapinaan karno ki hot pon dolo labang so hilikalong John tu hai hui mate chainong ki jangpen ki pijok dun nangta chito rok anta dolo lapen bangso sai mi ja tumsi claim pondo la contractor binong bangke chini dun depusi thanpo bonta local pen in charge a hisab kilanki sarson kro BJP local committee a presidency langchari don bompasi pangti kro arong ame karatumpen thanpon lapen pangti kro arong along GB mate arong asar ke dorsing kro hello pusi thanpo labang so sai ki klempon ke patang serak ji aphan pangti kro arong ame karatumpen kachoning ri pedopon nili pen Philip Tisu Karbi Anglong news dakarong ame na tum thanpon jima dakarong lage panti kro rong labang sorong gang baramen na tum thanpon jima dorsing kru kamra ke gang bara tangte la so panti kro area long mate labang sorong or phan si ni tum ke thek monong teng je mate jal jivan mission scheme ben labang so phan rong phan si mission war side nge pipon do sele bang so puthak mane tum ko pisi era da phan pachining tung lo mane lang long lo ma long le ma labang so alam than jima Rat pan pachini yang tung mane la so lang aphan lambang nang lilo kulo la si nang claim lo sitamen nang claim ben la so bangge jut kok lo ne pilo ne la si non bang ko scheme ka flex si nang ale thur kom non la so claim thu ye phan bang si ni tu ma ko chong hong niom lo yo la si na kilong le kilele son si dak pang tikro mate khaja sinkro tang ho son si rong phone ke kura
ให้รองพ่อในกิลองลีดูลังบ่อนสิละให้กิลองเจียพันซีจุนิงรีดุนทุโลนี่เลยเห็นเป็นบางแก ตั้งแต่ละบางโซลังกิลองเลยปิ้นลังปุยอันมันเตก็สมานลงกิลองลูปุยอันละ กิลองเลยพินลังบ่อนละลองพ่อบางแกละก็เด็กก็วิกิลองลูสิหนังนักเลย รองพอกิลองเลยปิ้นลัง รองพ่อกิลองเลยละละสินี่เห็นเป็นปลองเยี่ยพันนอนหนังแคลมลูปูแต่นี่องจอดลูปุสิจุนิงรีดุนบ่ลองนังปูปูสินี่เห็นเป็นกิทานันละ Ningkan kan sila bangso jajem panan kot keceng lo piningkan than bonjima pining bena. Pining pe ningkan juning ningkan hini ne rekon bon juning hinang ot kecing lang ama ge soda kupson aniom tong kecing ton thu kong lo ni. Tante la bangso jajem dimpen ko nani sialang teng doji dem sa bosan ki teng pona tum tek monong bonoma mante dak no lang ma ke ot. Welang theng long le la. Dem sa teng bon pelang ke di. Labang so scheme nag-claim dia contractor tum mamen hawi nali tum sini dun. Nen long nan de le ma. Ba khai ma ở lên tum lo. Na tum chini Ba teng. khai si na claim. Labang da local long komani silang dun bang puduma. Julong le mane La son local pen claim de bon dak la korte son crew si kiche rab de nia niom bon seta lang li ta la seda ko piso le ne non la lang li si kam claim ne pile ne non ang li ye phana bange hu Son crew mane alang limen alang li party long la bosan pine ke cerap don doma. do te ma Than bonjima. La pilih dak yes presiden lah Son crew hedi. lang kunci tambong pesan aja lah keceng aku ke Nte nang tum mahin bena son crew pan pine ke pachini pon alam the dulu ma. pacini panji lang kayak bilang kita lang kita mi hemarai lo lang kita mi teklong lo asih ke dam tangan pen lah bang so ke claim pen ke non ke aku murim tusang ala sud ke long kubon pusi kado itu tak cehok lo kita non pinangan ingkan aku ingkan tu proxy murim tusang son si teklong Kidam tang hu la so along no bola nang tum la rong osor pen le social media long ke klang le chainong ke jang la poson chainong ke sa no poson tum thek pon long asi la social media whatsapp group long thek pon long teng ro tang da dak lo ma man te kun la ladak itu hen lo ladak pinangan lah hai halang kipi dia dim thidung kehut pondo lasi la bangso hut pinangan chainong jang lo apen ulai cito rok lapulo kithi abang an kya bilang sitami adhamora sonsi theklong lo da bang so ke phura dim pura dim malong lo Itu la bang so jajem ki claim atum nona pitar pesan ke cewang do ma. Nang celang ke cehong ria sa. tum la misri tu Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Evejit Kropen Ajok Hamran Rong Sopialong Kido KAC Branch Secretariat Asa Hemalong Tame Jakong Doan Chok Limpen Kido Thu Chiaphan Lamthe Peklangpon wo signifying ko raket homani Karbi Anglong Autonomous Council ke somani Lapu West Karbi Anglong Hamran Rong Sopi KAC Branch Secretariat Asa Hemalong Tame Talonpon Bangso long adap apor lama kang thor pang cheng pon se karli tang ru sem sung sing ti khor sing terang lapen sar sing tero na tuma phan kumle na kengri milor kai pon si chikimok pido pon son si arni tilia pon puthot radamai pitame do pon thosi pining troxike propli angdeng Karbi Anglong Autonomous Council ke samani nangke pleng tanga khut an Karbi Anglong aparman kaching thoramo kupi PSIC Council pen ke claim pon bangso pathak is son penason alam the parju pon thu son se mai ju dera phet pherang ke atum pen Hamran Rong Sopi KAC Branch Secretariat asa Hemalong Jakong kadure pathak karju pedosi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Evejit Kropen ajok khewang jiani prabjin pen ladak tame choklim pen do pon thu popsi ningji Hamren Ben Birson Ronghang, Karbi Anglong News. Daga bangke aja kong abe pusi pupinan natin tu setame nilitum pajo pen claim bom lo non ke vox a department do antame West Karbi Anglong pan ke taxi nang sif lo la pen ahem tame non claim bom lo la pen pajo pen penana department tame dak la pu West Karbi Anglong pan dak nang kewan pi pan si borilo ilituma CM sar pelo kachpaduk pen penana department bang dak kewan pan si boripon pola pen non tame nang litum langdam tame je kam bang mane saya bang claim bom lo dapu la works a department mang dak kido tip je phan la pen kaprek tami kewani pan sedak boripo la se
Rajan Tiso abang komate pang tek abek basa long pen lar pon plot lasi nang chi thon vek ji aphan pu ka chunri pedopo bo se ka chiklone phaing ko ra player ni hawar ki hada sor Rajan Tiso di phu pen hamran an ke pele ji aphan pura KAC basi di phu pen dunlo Rajan Tiso alangli hamran veterinary officer long si sai choklem dunbo di phu pen hamran kidam ba mahut west Karbi Anglong tum pring pen dong kam adak kumar ni pang tek abek chitin kokomat bek larpon plot Rajan Tiso abek along ke do lake official laptop tado lapen peri hai hui do lasi badu le pons tami ning ke me pen nang che thon vek tha lapen kumar abek loni abangke Rajan Tiso along si dolo latami nang ching thum dat non pasi Rajan Tiso pen lamthi peklang pot badu sitami bangso abirta long pen Rajan Tiso anamborolo phone ki call ji aphan kachunengri pedopon phone number lake lahalo 8638888141 lapen 7575908413 Tanda nanglimen nilimen Rajan Tiso nangli rong ke nilirong ke nise hauraga ke nili diku sido diku benam hamran si duty ke hamran sido yani pia goreng awal saya klaim bom veterinary department veterinary department si department no ku pia ki sung si chetong bhan nang liba mana nili diku ben hamran bang bom lo amal si nili bag bang komane chini dia mo bang pakai dia mo kondelo tapi alang bang abek bang citekan po abek lah hen lo abek pak lain thak lo abek abek bang lah hen lo oh nang libe kan chingit hoy bek akalar pen chingit ko nasila longe karbi achoy do karbi zamrong do tapi ini puhul hai do ke nili bek la mange official laptop do charger ke jeans pen hai peri hai do manchol mane kada lo an pela nang liga nili tau ke tumpreng tu dongka la swang bong long si Jumpa dongka daksi yang buat le di. Amana nang liba. ini bang ini mama itu sih ini ningnya bang itu kontrolan deh mana nahungri lah nampak je sonde mepari itu kahon teh Kalian di. Be kalau pipi ada ke? bekan lo kan ini ke laptop tu official laptop tu Kalian di. Ini kipuan mati kan nang le dalaga nang le di. kalau mana mulut dopi ke bawah matong ke phone mulut itu kita lo kami lah si mana phone bang kami ngiring ni pen lupa nampo tu sonde Kalian di. Konsilo bahasa kalau so konsilo bahasa nang le nada na. ada perang hamret pen di Pudam Huzai Waya Huzai Hojai hamren di Pudam bang nadi. Tuh. So itu. Kontak nomor jetan dan itu. ini kontak nomor ke WhatsApp nomor 863 Ke nomor bang ya. La WhatsApp ta la malo kontak nomor ta la. Apa nampu ini dolang 7575908 Non la bang so baik bang nang lilong si bikok ko di. nah so beg bang ini bang cancel bas mau sedikit kok ini lalang ini kita ini aku ini kok mau na cimuri ke son pola salam lo Mana ke sono nang liban baik bang bas long le bida chok ma manang lian le nang pabirta da chok lo. mana ini pala nang berta te nang berta masih gini lah kontak nomor ating kan Joy Singh Terona Chorbasa Pintimumpi pen Kiti Puronang Thak Ponang Jipura Sodak pen Pachinipon Munira Kai Chiputek Te Piniko Sonponi Pinap Kupitong Chimanjini Lasi Atik pen Kedo Kenang So Joy Singh Teron Alangli Inut Kirani Mate Klardasai Klembom Abang Pua Chor Basa Pitimumpi Aphan Thangna dalam The Awe Pin pen Tikang Rokajok Basa Pitimumpi pen Ningduk Chipeklangpo Bitung Reng Thama Constituency Keparo Pahok timung arong maker basa pitimung pi pen perang kiamai kepha nijang Karbi Anglong pini wo se kachikloni phaing kore hiniani kheroni agriculture IBL long pen Joy Singh Terona chor basa pitimung pi pen perang ke thengno pen lamthe peklang pon ki nilitum pinan so kachika pining pen an ningkan inkoira pho kedamtang aningkan surhini aningkan pen pining an ningkan inkoira pho an pleng tanglo la so jok osomaranta nili long pawang long li lapen nili inuvet kai gosonsi ke do thekpo an parta non ke kesar ki kriya polo lasi choklem chodam an chitami un elo
an i om ki cholong chi a phan ke joy sing teron abai no mate salary pen nang thak pon bek nang chi puta chuning ri pedopon a theni inu dakai ke nang sinang phang no daklo mate lapuan ni duk na kang hoi an parta ke do ke thaka dim aklong anta avelo lapen osmar bang plita ne long anta pawang long lia jok non ni konat si ke do ke dampo komat lo ne phanang ke langpo lasi nang mun dang thin do polo tangte ne phat nang ching hon vek nang chi kali tangte so dak pen ching sai vek nang kok puta pachini po borthol pen priyanka balmiki Karbi Anglong tum to rape da hut ne kan po la so lo le chonam lo la pen la chubom lo mane ake la usu thi lot pen itum chubong lo chika kak pen an si non nang itum chika dak sita ne kaning kora pho ne chubom lo chubom pen api la so long le terang he ma so raphan nang chipi chu de lo angke ne ko pilo chui ang para la susi ne phata kereng abar sai ke nang hiti poron ke nang pinang ko la sine phata ni kunalo ke chui kunalo ne ke dui non ke sarpi ne non ne kan trok ke ke du lo nang ne kai na pa bor bada pot ke nang dorma ne phan ke hiti poron ke ne phan ke nang thak nang ko angke la roisin tero garing kan alon nang tum cikak kan ning kaning kora polo 2000 pen a lu ten de non nali ning ke hang we ka bang ke nali parman mang setame kiti poron ba masap suwe setame kereng warsa nang pinang po pion ma lalu neta long lita lang nang non nang bang aphan pider lo mane neta sarpi jang lo non ke la si neta asap ba ke ne non ki juklemun elo chodam elo ke sarpi lo ne phan ne kaina pa borba da pot ke ne phata khiti poron dorma asap sap ke nang pinang ko ku long lita lang bang aphan pider lo nali somar bang kan lo sumar bang non ke reng bang kli pen ki chinu to bai ni bang trop somar dong bisi klem po usumar ta thang ta vi la pu cha po long si chudun bom lo la non retiar poisa